men are going to come and we're going to place the gown on Pastor Moses to prepare to lay hands on him. Tunga nai nei dinga to takte Pastor Moses tunga khut nga phapiang na to zom ding yang. Heavenly Father, we thank you for your word. To papasiano nang matunong tahangin nang tungalungdam na kong kauzaw hi. We pray that you will help Pastor Moses to fulfill his ministry. Tau pao natapa Moses ina ama na sep ding azok na dingin papasian tupa hong piak saktain. And we pray that you will help every believer here today to fulfill their ministry. Dunia hilai mo nang pai na ta kem pe zong tupa hong piak sakin la amaute tunga piak na sol pina natawan tema zong azo natate kim dingin tupa hong piak saktain. To you glory we pray in Jesus' name. Amen. Jesus suang na tu kong ngenu to papasiano. Amen. Tuahin na happy na to tangbal te na hi pulpit tang happy kher sakun la. Tu na ordination pantol piang na idinga tentak jangin popi paten tom veken ipai dan yang gen pak ninga. Dan jangina Pastor Chris come up. Dan jangina popi upa popi chairman le popi president secretary na pantol pi piang nang nei dinga siapa certificate pa nung san nang nei dingi. To kite siapa hilai muna khuk dina tunget sak nai dinga tunina pasien siang thona sem dinga pasien mai pi te mai chapte na kipsak na akinaikin odeng angala minister te happy na to ya pulpit nong pinading ho tuang zon kong chet pakte Reverend Lian Reverend Jeffrey Bell te vegan dang song yom khak le happy na to pitong nong pai to na din tu to kit takte ding lai takina mi pi song thunget lai tak siapa thupa pi lai tak pi song vek pi na dingina thunget sungin mi pi song nong din sang na ding to nom hiang to zo thunget naman kitakte pulpit program ni lai manina pulpit to ko ding teng tut na zon kiding kete happy na to polpi upa tena hilai muna kigualina siapa si Moses siapi ong masang tua takte khutlet na ton na maksak po tangin mo ivek pina hile hun belo ding ngina pol pitangina pol pi upa om thei teng dente ki sap sap se lawina mi pi din takte mai mang ding pa len la hilai ang kigualun la takte thu ngenin kong to takte sia siapa sia alpi khutlet na to pol pitangina asan na tua sakting hiang. Terin temate.
Now, please stand up. And upate sa lama tin ko sang may la tin hun be lo din mo. Our Heavenly Father, Phan tung hom ko te bao we praise your mighty name. na min thang kong patuhi. We thank you for the glorious gospel Tunin na aman phama malung na tuangin min kong patuhi. of your Son, Jesus Christ, Khazi zai suhangin zong na pitakin lungdam na kong kuhi. which has saved us through his blood shed on the cross. Singlam te tung aki bua sisan hangin hot hian na kanga na hangin na pitakin lungdam na kong kuhi. Thank you for the privilege to know you through faith. Tunin na up na tung ton nang kong thi khang nao zong to pa nang tung lungdam na kong kuhi. Thank you for the privilege to be a part of your body, the church. Tunin na nang may pumpi po piatingin tua laka khat hi kha kai man zong nang tung lungdam na kong kuhi. Thank you for the privilege to have gifts that we can use you in serving in the church. Nung piak pil na siam nate tung ton na sem thi na ding chu phang pian nai man zong nang tung alungdam na kong kuhi. Thank you that you give gifts to men to serve you as pastor. Tunin na nong piak let song lian pi te laka na sep thi na chu phang lian piak zong nang tunga lungdam kong kuhi na min thang kong phatui. We thank you for the gifts that you have given to Moses' tongue. Tunin na hian na tapa na sempa Moses alpi tung hangin na nakpi takin nang tung lungdam na kong kuhi. We thank you that you have called him to pastor. Tunin na nang ma na sep na dingin na atuam bilvalin na saplam kay mananto panang tung lungdam na kong kuhi. We recognize your hand upon him, O God. Tau pa ama khut te nang ma khuti sakin. We pray that you will fill him with your spirit. Tunin na nun tao na mama song nang ma ka to na dim tain. We pray, God, that you will empower him to lead this congregation. Papa siya no min na pu sana po mama song navang liet na to navang suanin la amaka din na tapa chupang petain. We pray that you will protect him from the evil one. Tunin na zet na tom gilaw pa kyang panin na tapa bit na tong nakyasakin. We pray, go God, that you will help his people to support him. To abangin Paul pimite natating song tu kong ngeno hi. Natapay na sep na napitakin pan pizza hu zodingin na Paul pimite song tupa petain. That this church can raise up strong disciples. Tuay man tau pa tua tung tonin na hi Paul pi sung panin nangading na te chihoy ni tam pitak apian hian na Paul pi yung hisaktay. The proclamation of your word, Na man pa tung na tang ko na tung tonin through the equipping of disciples, kazi ng zihoy kipata na tung tonin hi zongin through the work of evangelism, lung na tutang ko na tung tonin hi zongin as they share your glorious gospel in the community. mi talaga na hoy na lung na tutang ko na tung tonin hi zongin And share it around the world leitung but mun tuama atang ko na hi zongin to magnify your wonderful name. na min than na ding hisaktayin. We may ask in Jesus' name. Jesus Christ min suangin tu kong ngeno. Amen. Amen.
church is given a charge in 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13. Paul pi tunga zong kam vai khang na thu vai khang na lian pi takomi to pen koila ki muthe yam chile Thessalonica masalian nga ne somni le sometum na ki muthe hi. Paul says there, Paul in again yam chile and we beseech you, brethren, no te khaji sunga sangam te no te kong chu hi to know them which labor among you, no te tunga na sem and are, ta thi ding o tua kalunggol hi and are over you in the Lord. no pasien sunga no te tunga na sem no te ading in akipekhia kwa yam chi pen thi ding o kalunggol hi And admonish you. no te thang pe ding tua na thi ding o na thi tal du ka dong kalunggol hi And to esteem them very highly in love. amau tua asyang na sep na pasien pian na sep na ana asep na tung tonun na pi na pan pi na pa toy siam ding zong kalunggol hi For their works' sake. amau te na sep na tang tun na ding in na pa toy na ding na pan pi na kalunggol hi And be at peace among yourselves. no te sunga zong khat le khat na ki tun la na ki lemen la na ki khwalun Paul gives 3 commands here. Paul in a hi sunga thu thum vai kha ki When you call a man as your pastor, turin na pasien na he mi is, sap tak chiang in tu ching ding in na Paul kem di mi sap tak chiang in he is laboring among you. amau no te lakana sem hi lam to pen ki pok sa no nya He is fulfilling his ministry. pasianina ama tunga apiak tawan akim na ding achin na ding ma tu zon ding in no te lakana sem ahi ki gelam ki pok sa no nya But you have certain responsibilities to tuai him. manina no te ama tunga tawan nei yu te Number 1, khana to know him. ama pen na tel ma ma kulingi That means to understand his point of view. amai ngai sun na amai vision amai thukun na thugel na pe na tel sam ma kulingi To work hard to understand his teaching. amai ong hil hiat thuman pha te thugil te na tel zon na ding na zong na pi te na han cham kulingi And recognize him as your teacher and follow his teachings. pa ma bangin na dunia ki pan pen pastor Moses al pen na Paul became pa chi pe khilawina na sia pa hi jin zong tunina na san ni ngo kisami Respect him, follow him, and love him. ama za tang na piain zui ding ai Pray for him Ama rin every sakon. day. Pray for wisdom aman pasien kya par na ani and pray for protection for him. ama bit ka om na ding na tunge sa ni Because we know that the enemy panghangyan sila igal pa pen is as a lion seeking whom he may devour. bang kibang sila hum pinel kay na anek ding gan anek ding azon ma bangina igal pa na tua nek ding na mi zong zong hi And a pastor is someone who he wants to target. tuay man igal pa na amay ngim amay song tatak pen adia kina pasa te hi Command number 2, ani na esteem him in love. tuay man ama pen i na to pa toy siam ding hiang Look to him for encouragement. ama kyang panina thalang na ding ama kyang panina hamphat met na ding thulela to ki sai ki po phat na ding amenina makun Come to him for spiritual guidance. tuay ma bangina ma kyang kha thu to ki sai na kha thu lama lamla na kha thu lama thalang na ding na ma kyang pan zong lamla na laun Seek his prayers for all situations. ama kyang pana ma chung nget sak na phang pyak ding ma zong nan na zong la nan na han jam na ngenun And when he tells you something from the word, tua to ki sui pa main pasian
kamal to gen le hil le tayong ta chiangin even though it may hurt. khat ve na lung tang na bila akiadan man lawang Submit to his leadership in love. ama yung makaina ama yung hil na pen it na to na nasang la na pom siamon Command number 3, atum na to be at peace among yourselves. te ki ka ki na kilem na ki ngai na ki khong na sakun Many churches are divided. pol pitak pitak pen asunga ken na ki tuan na tam pitak om thi You have a good fellowship here. la ke no te kong mu na wa khalakhat ki pantan khalathan ki pyang na te kong mu te thanga ma ma hiu But we cannot take that for granted. ai zong en to pen hi ton tung ding hi chingam lo yang The devil wants to divide you. igal pa na pen ilung simong khen kam no mi na ong su kham no mi na su poi ma ma You must work hard at keeping the peace here. toy me na tua inei sa ki na ngai na khwal na te pen na pi takin ikep swak zon na ding na ihan And peace comes when we submit to the authority that God has placed over us. i na kilem na ki tua na ki khwal na chi pen bangun te nga le liam chi le pasiani uk na pasiani tu na nuaya ki nam kiat takin om le hang om piang le li Amen. amen So the commands are to know him, toy me ni toy khang na khat na sia pau na pi takina telun esteem him in love, ama pe pa to siamun zatak siamun and be at peace among yourselves. khat le khat ki na ki khwal na kip letun Never cease to pray for him. ama ding thu na nget sak nau chik mana tong ngai ke Never cease to recognize him. ama i sia hi na sia pau hi na pe chik mo na mangil ngai ke Never cease to love him. i na ama to na yu i na kiam sak ngai ke Now, if you are in agreement with what the Word of God has charged you as a church today, dunia khazi pumpi khazi pol pinai na to ke sain dunia kam vai kha na te len ki pina khau ta na inun tak pia hi le will you please stand? nalung ki le pina tong daun Will you, as a church body, accept this charge to you today? dunia na pol pi mi na hi na to dunia kam vai kha na te sang ina pom ding chi na chiam hia Committing to pray for, esteem, and follow him as you follow the Lord. If you agree, will you say, we do? dunia na pasyan tuni kam vai kha lamma bangin siapa ong makai na siapa ong hil na siapa ring ai thunget sak na te ki pa ikivai khang na kem pe pen semin bowling china na ki chiam le ki chiam mong chi sakun Amen. amen Amen. Let us pray. tungen ni Dear Jesus, tau pa jesu thank you for all that you've given us. tuni nang piak thupa tam pitak te hangin anang tulung dam na kong ko hi You've given us a church building to meet in. Paul pi na phu to te hangin zong nak pitakin na tulung dam na kong ko hi You've given us air conditioning out of the heat of the day. tuni na zong nong piak sao hi hun ma hi khan no ma sung hangin zong na pitakin na tulung dam na kong ko hi You've given us a church family. tuni na Paul pi sunga in ko khat bang na una khat pa kat bang nuka khat kom the na kalung dam hi And Father, you've given us a pastor in Pastor Moses' tongue. tuni na ko te adi na pastor Moses thang pian na zong nang tulung dam na kong ko hi Help us to labor together, ama to nak asem khom siam din ko te thu pam pi serve one another, khat le khat ki he pin
ki khwalen na sep sak khai nung thupang petain and serve you, Lord, with all our heart, mind, soul, and strength. nang na kasep na kam sim khem pe to kai su na khem pe to kahan na khem pe to kapil na khem pe to na nam sem sak tai We pray all this in Jesus' precious name. Jesu Christ san tu kong nenu to pasian Amen. amen Please be seated. to keep Amen. At this time, I would like to make a presentation lai tak tu na tu na ken toy lai dal piang na kong nenu hi It's the certificate of ordination, certificate of ordination hi and it says, bằng cái hiam chỉ lệ we, the undersigned, nói xoay cài câu tình nè upon the recommendation and request of Calvary Zomi Baptist Calvary Zomi Baptist Church Zomi tuy phun bọt bị tê ông nhận na tôi kêu duyên in Indianapolis, Indiana, hiện tại ở Indianapolis ông Calvary Zomi Baptist Church đang nhận na tôi kêu duyên which had full and sufficient opportunity for judging the God-given gifts siang piak siang piak tawan dito kêu duyên Christian experience, Christian nun ta na call to the ministry, siang na na and views of Bible doctrine, lai siang ub siya tôi kêu duyên hereby certify hilaya kim na to that Moses' Moses tongue was solemnly and publicly mi pi maya set apart and ordained to the work of the gospel ministry. pasian na sep ding ina tel tuamina sa thau nil na siam pi zapiang na kaneu hi And this is given by the authority and order tua kupiang na pen bang tung panahiam chile of Crossroads Baptist Association, Crossroads Baptist Association tang na hi kip sak na lai kong piao hi and those of us who have examined him have signed this document. ama to kimuin ama Christian nun ta na ama upsia interview ne lai won sak na ne ko tang khe pe na soi kai na kaneu hi As well as we would like to present và tôi duyên na lại sang thầu bukat penom hiu on behalf of Crossroads Baptist Association Crossroads a new Baptist Bible. Association tang ina lại sang thầu bukat penom hiu Amen. Azata kwai nule pa ule naw zomi akwa makhem pe Jesu khasi min to na khut taklam ong lening na takina lungdam tuni te an kwa ni taina lungdam na tu ong pulak nuam kahi manin inda pulis pana om zomi polpi atuam tuam akwa makhem pe tunin zomi tui phum pol pi te sia pi na in na le lai nan na to ong pain tha ong pia in thu nong ne pi wa hi chi bangin na hun songa na hun khen tu ik si khet lewin nong pai manun Calvary zomi tui phum pol pi tang na nak pi takina lungdam na tu ong pulakin tuahin kwal le tual pan kong tampi tak ong pain hichibangin thanong piak manun ong nong nau nong ngai nau pe khilawin pasian na za tak nau le pasian le nau hi manin nak pi takin ki na te aban jamin zomi ako mapeu hichibang ki na te azom chiat dingin mi mal khem pe to pan hen CZBC Polpin ani na bangge nuam kahiam chile CZBC Polpin agelbek asi kaiwa
atang tung sa pasyan ay manin kunin kasyaw siyampi sa tao na hun si bisi agel na taupain ong kimpia taupain ong piak sakin taupain ong zaksak na ding ina no te khem i thungen na jong lungkul la yung chi tua hu na ong nom la in si bisi te ading bek ke hen la zo mi bu ai tang ina pasien mi zat pasien sa tang ahi na ding in jong thungen na ong pok sak lai un tua hin ong pai nuak pa ma khe pe pol pi panin jong pa to na nong piak sak wa i na le ngai na le kami ka sahi ka u kan na vi chi in hong pa in sum le pai to hi jong in la tang la da to nei na ngai na te nong piak sak manun jong pol pi ta na nak pi takina lungdam na thu ong ko pha pha tunin denina hi taka imang kang siate ama salama thungen thunget sakai sti ma jong hi si zet bi si te adi tang thu ongel pi le ong ma ong ve ma sia ai manin aman pen ahun tampi za lo wi manin amang sia san kini bahin tunin hi takam kel te isia te gel tung azong nak pi takina ilungdam ibiyak to pa sianin angai sunale at pangim naw isisena ding bekit na aum ong kem pa dingin ama pan na kem pe wa to pa thu pa ong piak sak nya ta hen to be kam lawin kwal le kwal pan na tu ni organization siam pi za piang na a ong pa hi sia ko wan mung reven ko wan mung ai zongin sia thang za pa bi thang za pa ai zongin aun te wi lawin na kam la pi panin ong pai tuai in siapa organization piang na ichi bang hun piain khun na ong nei pi manun sung amau te gel tunga jong takina pol piai tangin lungdam na thu pulang ma mung tua chiang in denina siam pi piak lai takina khun ngak na te pi sia reverend paulia hitale sia suan hitale no te gel tung ma jong pol pi tangina lungdam na thu ong pulakung tua hin lungdam na pi ve hi manin in tek te ka kichin lo nau tampi ta kom di e chua ki pan khong leng la do na deu ki tang sam tampi ta kom di manin jin le le do siam lo no ko kalri zo mi tui pol te ma mo mai nang piaun la mai la ma hi chi bangina ki nga na to nong pai na te mai ta kom lim lim ben na pi ta ang tangina mi pi tang tuam ma hiung hi chi bangin tu khom khol khoma pasien piang na sunga khati na te ikila pen na pi ta kalungdam na u lian ma mai chi to atom na pulang noming tua hin den chiang hun man tak chiang na ma lawina in noya an ne ri ke ko hin ma che lawina tom be nong nek sa kam tang ri mun wa ma pe khem pe an heu pen pan alian pen bung jesu min to ong kho ong chia yung chi to ten dam na ku ong gen noming nak pi takina biak na kunai chang so pi biak to ban min thana nga ta hen dunyang yen ni chele karin ka lungdam na leitunga ibala lungdam na ding sa lungdam na zok ting omlo himale zong ina amasape ni na siampi biak na ordination service a hi zong in hi vaile tuni biak yang na CBC kum sangi chin na ong nei sak biak to pa masana min thana ta hen amasai na tuni pen mang dan hi na ki mission na chi khong som se lo hi na lungdam ko na zia ai na first of all I would like to extend my grateful heart from state convention and Crossroads Baptist Association for Steve, Chris and John that I really felt my heart to go to you for your presence. I very highly appreciate for you being here today and make it successful for all the nations service. Thank you very much. Amau te tu na pita kalungdam na nang piak sakbo.
na hi ordination service ading ina kisamya Reverend Dr. David Thong Zapaule Shagovan Mungzong Hongki Health Himen Zong mete na tombak ni pam na Katiang na Indianapolis nga Paul P. Kemp Paul P. Minto kisamziaw may ni mahangyam sila samnaya ni kay khaleng mate bhai boy the china Paul P. tunga Paul P. Kemp te tunga lai samna Paul P. hong piak saka to mabang ina turina Indianapolis Paul P. Kemp panin mate tunina sia sama te Paul P. mi Kemp te zong kay tuni sian pi kaswa nang za ta kilowa pasyan na ta na Paul P. service khagyang tuni biak biak na Paul P. te kanay leng zong himaya pasyan sa ta na to tuni nang ki khang man zong Paul P. Kemp le Indianapolis sungpan lom le gwa hong pai mi Kemp te zong iza ta le dam na in khut bet na pini patoy na hong Kemp te tunga zong na pi takina kalungdam mate Kemp te zong api tak kalungdam zo mahangyam sila Indianapolis tuni siya alpiyong chelo Indianapolis sa onloading ay manin tuni ordination service sangina no te kitang samna kada mapanga pasyan misat kahilam hi Indiana sunga kumhamanina napi tak kalungdama tuni na maitang pangmukhang manazong kalungdam hi tuni pa mungzong mete nidang ina siam ne min ama itina kasong kihel kha ay man mate ma zong ben apide na atom na bangin no hiyam sile CBC Paul P. tunga zobi paule bang ma ki hello mate tuya ki hello bang ma ki hello ina asisit kalungtang panina nakita kina kalungdam hiji tuni muna pulang no Paul P. te upate makai Kemp Paul P. mi Kemp wi de sang nale lainan nato ave nato i nato tuni hom vai hom sa sian pi zapen tuni ule ke vai hom hilowa amawi hom vai hom sak yat ahi manin tuni na hi sian pi za Kemp ke sang ina amaw sian ai song nale tuni amaw hom vai hom sak na hangina ke tuni amaw hangin pasyan na sem mi khat atang hi chi tuni mi pi maya lungdamina sang nain kurong besakun Paul P. mi te nakpi takina chung sakina vai hom sakin tuni hom pai di Kemp gil kyal dang ta din ai kile ini lamman nei man lamman hilowina Paul P. na bong khadong vai hom sakin ya kausanong invok kha hong vai hom saka to pen tuni hi ihun imante kwama kasong sialwa alimatui hituan lokin mate pasyan iza ta na din yang na ai bang bangin anek na naw bang anek walian chi omlowina ikihel kimle ine kim dingin za tang na len pito hong thuming yan deng na dingin na zong Paul P. Kemp na hong boy upate zong Paul P. Kemp na zong imumo liang mate zile tan siya inong sepsak manina nakit kinalungdan na tuni patoy napin nek le don bek Halloween siam pizza bek Halloween to pamin thana hi manina tuni na nek le don hong vai hom sak Paul te zong hong sepsak te zong hong gel sak te zong tuni hong vai hom sak lai ding in noya mang pang ding jang nek don Kemp te is tuni napi takalungdam hi chi mate atop na bang nom ka hiam sile tuni coordination service zong apo karong luwang paboy le inkwan mechkan pan amaw ti tunga zong napi takalungdam hi pasyan ay naong lakina ko akavoku hong sangin chayang ina kangen nom na hong pa toy no mahang tunina inek ding te upate singlalinte achi to kisang zo lo hi manin mete tunina amaw vokhat ma to ke siampi sang lop sahi chi mi pinaka lang no aming tamin napi takalungdam tuni hong pai stay tuam pan ulen aw hele zong lom le gwal hele zong Indianapolis kanina Paul P. tuam zomi Paul P. tuam Kemp zongin tuni yang pai state convention panay zong na napi takit lungnam hi chile topan tuni ordination service chiam takit na hi chiang hong zo pi topan min than na nga ta hen
Ito na di nga Reverend Dr. David Chang Pawina tom na chung ngesakin anek na dito ong ngesak pahen la bahangyam sila ito imante chunget gigik nong kaya manin tua chunget kite ibekin ding niin panalasa ina ken chupapiak na to amen chumbe to ihunti aman sakini sa kawasan ini. Kuasa nak tu panang mamitan nasikila. Hiun sunga akiken tutele. Aksepna kempe utungton. Zomite mitwakin simte thakina. Nang ma happy nasna kalsuan tu lai dingin. Nawang letna hong sa dingin. Lungdam koina Jesu min suangin kungen tu papsiano. Vek adingina chopiang nala pan nala sino tempel ong piao pasya padul leitu mi kempel padun pantung mihon pinzo padun pata lekas yanto dunia coordination biang nale CSPC kumsangi cin tau pang na biak na hun sa hil muli pa ule na tunga papasian hangin na Jesu Christ hong kiat na chupale khasyang tho hong pi ton tung chupai tuni hong pai mi mal kim te tunga tule aton tungin hongom ton tung ta hen Okay. Tông vây khăn môi tiếng khó lại niyo. Inoi at te tông khát kỳ khop man nai lâu được. Nai lì đi ngay chia cha mo. Minute som khong 10 minute. Minute som khong mo. Tông khát đi tiếng khó lại ni mo. Siapa teman kisah inom te kisah thei ya. Porpiu pateng kempeu dong siapa tu kita ini semua ya porpiu pakai kempeu dunia ordination ung piak sak teng sia teng le siapa to macam dari kato bau tun sia ya orang ung piak
piak sak isya teman kita iding cie. Thôn sang, anh ông sẽ sạc về. Nga tama. Inway kingata yo aneri wano naman network sa web kinato. Kingata ji. Wa inway la wa network sa mo kanina na lam lang lewte. Upateng Pak Ibu. Upateng. Upateng Pak Ibu, upateng